ibintu byabo kubikemura ni nko muri cya gihugu cya munani. gute ibi rero ni igihugu cya munani ariko mu gisirikare ntabwo ari icya munani mu bindi byose. Mu gukomera Gukemura nyine kw'igisirikare. ni intambara. ibi rero byabereye mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro. ubwo abo ni iyi ni Iraq. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko yataye muri yombi abasore batatu b'abanyamahanga biga muri Iraq bakubise bakanakometsa abamotari babiri. Ni ubutumwa polisi y'u Rwanda yanyujije kuri konti yayo ya X mu ijoro ryo kuwa 21 Ukwakira 2025. Yagize iti polisi y'u Rwanda yataye muri yombi abasore batatu b'abanyamahanga biga muri Iraq bakubise bakanakometsa abamotari babiri. Byabereye mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro. Yasobanuye ko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi Kicukiro mu gihe turimo gukorana n'inzego zibishinzwe kugira ngo hakorwe icyo amategeko ateganya. Tuributsa abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kandi ibikorwa nk'ibi ntabwo bizihanganirwa. Ntihatangajwe ibihugu aba basore bakomokamo ariko byavuzwe kenshi ko hari abasore b'abanyamahanga batega moto bagera aho bagiye bagakubita abamotari ubundi ntibishyure amafaranga y'urugendo. Mushimiye gukurikirana iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza n'abakuru agezweho ntakagaruka. Ndabashimiye.